asinga nchibiro yankoli bagwirangiria maburi ayo amaburi ayo nte tukunabeka category 3 barorire nte ndairaniri tumakwenda over Victoria ngontarariraniri okay oburwire obonge bwabori kuga infectious coryza ebito nebyo maiso kubimba ayo spin infectious coryza nande nabere category ko nango kwana tinda kwana ryo noma itasiki nditamu gusyo itamanya ngaki tari agrovet obokonye na hygiene number 1 obocheno mari konaro tia komnyokera mario maintain ibinte byo bocheno because obona ate banga prevention is cheaper than cure. Yes. Barolide ekore arwari cyarwarire naribona gukora ki komnyokera mario infectious coryza. If we can address that through hygiene twakore nande manya ikamno mugusi nande go irorera nga mo gusita yo tugete kingo ko gwetogera nga buriro mbori boye kingo ko kinyinge kimugeti na carriers timedi carriers naki oburwire borwa mubere lakini tiri koroki symptoms boli chinguru lakini nare gusambasa sebe saya chinde na nara yo moto engengo ko ya nene bwate gusene bichuchu eri seri bimbete ryoka yes na jino negete kekera buna ate no kereni na bawo kerusi abane ngurusi bari negete ande wike munandi gicha lakini ngo ngora hagerere ere buya kubekera magena gakwanga guturage mno mungwe bwo moiso ngawe na 22 yaturage bine no burwire right lakini you I reserve it for another day okay noroche story you ya magena story yo ko mamera inara tumanyete yes injenge ne eri tukari morigima ekaroto te to korengo ke itabe incubator instead of ngoko okay na boko genda drive 2 seasons ande ni battery chibu na kioko kora casually no kunyarageri bono okay tari manga lakini incubator go minute ero no kubika magana ose minaro buri abuna ki na ngoko nirarire mufululizo echurage bujuju na ndabe kamagena agenda it's possible yes ibone ka twanya kwani battery yabe iri incubator na kioko no konfa jengo ko yawe because umaete kingo konjiro chire good brooders barose echinde bad brooders ngoko nera kare umamire neswabet chozi ngoturage kagire alright nera kare umamire maite ngite maitiko umamira okay so these good brooders na jito culture gesa kukeri kiomamira ekirege sakwe kebeta maidio kumamira kyabe kamagana ke yakora kiomamira yaturage naboko ya season ibe alright twachira abo okay so roughly bono tuchaka maswali yes ngakiyo kunyole bichuchu after how long went kunyole bichuchu enko kekere yaturagire igente kimanya muno ngibate issues te what specific time lakini ekere ngo kaya yaturagire onye gutete ngo kiye kwe ngirata ngari tukondro tuchukugamba na kiyoko economize ekwe ego turagire mara kane so mwaka yegure mapema nekere ko nyure gente ko determine ko ure bichuchu neringa egechuchu yatwarira marionyo erinde riberera idiriengna dibe dike itakere dike okay the best stage ne yari ruma na kire breed ye wate singa gichi ya jugo ka stage yari ruma ngaro mna wana improved kienyeji to wate so mutinyo yo mo kabera ruma lo kontoro ndo wate cha masenge nini metinyi tato ya maka wali ruma so it depends on the breed okay so it's telling a specific ngati mutinyi o makore ngoko yawo but ngo advice yaba gusieka ya turagiri onye to waba estima cha jire kenyoro ni rene destima okay ti aso okay siko ja kubeka nanda magena alright tonyora machingo ko chinyika bra okay okay kubisunyuntira oboli ebichuchu ebi say the recommended unera bono re smart sengenje bono na tenga selective feeding akuna haja no gusunyunta do ekero tasunyunte tio maete mono boli wasoka na boli alright lakini gusunyuntete na ryo ko bashwanga digestion ya take replace alright because yoko na necessity chafu yani yango keri boli borobogima okay boli bono mbara digested okay lakini gusunyuntete muno yateba okonyora obonge bwa bwakoreki bwa digested okay that's what we are advocating for and the tokore selective feeding ibone go substitutive tuma alright ebito naso basyo ngete directly in infectious coryza no lakini nabatenga kera infectious coryza ere mubere emineting
nabate yamarwira ngonyora opportunity bogoswara namo no burori bwo fallpox kibwa swara na infectious coryza omotu gore bitono byoka elise bibimbete all those are combination of fallpox and infectious coryza. Alright. Na machigwa bonzi vaccination. Okay. Naroboliga nga bichuchu bya bigokorora. Nere. Okay. Lakini rende ikara kwa yuri natenga boko mix na marwirande. Infectious because stage yuri aboliga nga 1 month. Infectious yaswa yaigora marwirande aswa abeka likwa. Abeka likororo. Okay. Alright. Nagani kumanyaga bichuchu bya 1 month old. Osembuente kwa prevention ya Newcastle. Newcastle ngobo kwanda kwale kine biro tiankwane. Newcastle is very simple. Era timu chukubeka topic hili tuko. Newcastle no buriro bobe. Wabwe bogo itasama tukarata. Infectious coryza gego itasama chenye mugima. Lakini slow but sure tena nyo tena naote. Yes. Amusando ro is total. Total loss na gene ngeyo mno mna ita kore. Na mate mugaka. Ubu asaire ono gwekera uti kunya. Vaccinate your animals. Iko Newcastle nero musando. Musando. Okay. Musando. Vaccinate your birds. 1 month very convenient. Alright. Though the vaccine kile category lakini 1 month na wako vaccinate. Alright. Nande murimi ndi kwenzi teba toko kwana nairo nyatara vaccinate musando. Vaccinate. Okay. Year on ndori kubamba mange. Okay. Alright. Mo ralito naro korkunga Joseph Obuoke Junior. Nanje takotogi sana Newcastle kumba agotogi musando. Musando. Kete no muru jasingita. Ande rieta musando. Umaitiri rete nache kwa ngo itapo. Umusando. Yani ge tukiye ikire kenyore ge kobonge. Ge ko abusa. It's a bad disease. Alright. Okay. Ebitono ase ngoko ngonyari kare ngokenene Felix ine carrier wono uri kwana ibyo ine carrier ina otenga ngoko enyene dirie kuma mere bichuchu bya na bekonye oburiro igibone ire kaira senje ngombe ngoko enene yes ne bwato bonyamasi obonge teko nyereta impact okay ande nyore no ne gichuchu ekegoku taringa no burire na te abanenja alright Evan se ungaga bichuchu bya 12 na bagendete bo itia sana ngabia kwetera kine byare gususu barabiga you know okendo yitiga diurete biga kubokendo okay omaite motienyo yomo yitinyangera arosi gichuchu keshi okay Mario nyotararos so mechanism chozi bijo bokendo ziyo okay elio gondro ba hota ali bokendo kitari lyo bokendo ine vitamin rikoreta egetinya mobere bwa right kwarole so if you address your bokendo se bichuchu bile less than 1 month gichuchu kyaonge goko okay egiro gige koreta because usubara bwango sana akubaranga alright sante esoni ebichuchu bya tukerete stima miye mola kini gentokera te bachimba bana tabwa tabia nkete kwa kewa eyune ariyo bigo ita infectious coryza ye korea nyonyo kwa na hote ye korea chimba biji cha ejiturunganete okay lakini kate mete go struggle with life no na go suka ibi biko tangana kana kuno ga go tangera kurumera kana burwe na wo okay so we gento yoka just maintain the hygiene alright and then dagira you need to sure kunyaro gusio bunatera okay le bono buri apotike asiere chingo cha bitu mo alright magokoro nene no akoro basiaria mangana yukura chingo ke bichuchu egenderego watanga ne topic ni tukuri topic ni nyabangete mukoneria